Tala Fou ile nei foi vaenga o Tala Fou o le si fonga o le Lauano i Wellingtone. O le tala mua. Sa ilonga o na mafatia i le nuu o manga whai i le tu malo Northland i le Paulist o na ai i se asio malosi na tai ai le vaenga o le tunuu. Le ana whaalenga i nai le tele o whale pa uai po moli ngau i lalo la au ma whele le solo ai tau o lunga o whale ma fōlinga ai e pei o se taua na whaatama ia i se vaenga tele o le nei a ai. To o lua tangata sa mana o mia o na tonga fitia i le whalemai o na o ni manu anga tinga ina na whaina ai. O le tasi o ia tangata sa au ina ane i le whalemai tele i se vale le helikopta i le whalemai au kilani ai o le si na tau fia i le whalemai tele i North Shore. Whailo mai e le pule o whaaitu malo o le ofiso mu ma whaalabla whaafosei o i Pari Henwood, pe tusa o le lima se fulu la whainga o whale o tangata na whaalenga ina i le nei matangi malosi. Peita ai o lo o whaawo pea ngā luenga fiso swani, ia mai masalomia le ono tele atu nisi whale na whaina ona o la au na pā uiai i le malosi o le nei a sio. Whailo mai fo i le kompani e le tise le North Power, e tele vaenga e au fia i le awala tuai le Old Waipu Road sa motusi ai le tise mai a tonu e whaatoa ma whai na toe whaola i a nisi whale i se taimi o le so. O lo o fuafuaina e o tu lava i le lima afe le a whainga o whale na motusi ai le tise i le nuu le nei o manga whai whapea ai le Langs Beach ma le manga whai heads ona o le asio le nei. O le whai unga le vai aso sa ngā lue ai ngā sa whalenga ina o lātou whale a toa i fo i maisi tangata o manga whai i le tau whaamama ina lea o le ala tele mano lātou ai mai whale tonu na mafua mai i lea matangi malosi. I le tumalo Canterbury le motu saute sa mawhai ona lawea ina au au nanga fiso swani i a se tangata e si lia i le lua i tu la le umi o tau mia i na ua pau i aise la au i lana taamale i le po le sa. O lea whalavelave na tupu i le nuu o Balmoral i le po na po. Whailo mai ai se sui lo fiso mu whalavelave whaafosei na whaongaina se masini e di palapala e ave se aile la au lea na pau i lungo le taamale le nei tangata. Ma sa whaia iai a te ia tongo fitinga ale au nanga le St. John Ambulance a o whaia nei ngā luenga. E le i manino mai pēna mafua le whalavelave o na o winga whaale tonu o le tau. Ai na iai i la puta inga mo winga lolo wā le tau i lea fwoi vaenga o le tunu i se taimi mua atu o le sa. O tau fia nei le whalamai il tangata nā fia e tū ngā o na manu anga. E mawae le tūlanga na iai le pa o le tamau ainga o New Zealand le tausanga na te nei. Pei ta aina whaalia e stasi o to mai whaapitoi ma ta aupu tau tamau ainga. O se tūlanga mau lunga sa iai le tamau ainga o New Zealand ona o le lei ma le malosi o tau mwhainga sa whaia i le tau whaayu i unga o le taimi o le wha mai COVID se fuluiva. Whailo mai e le li ofisa siri tau tamau ainga le whale tupe o le HSBS i Australia whapema New Zealand o Paul Bloxham sa au pito i te le pa una iai le tamau ainga o New Zealand le tausanga te luai pe a whaatusa lea i isi atu nuu mau o loa o le lalolangi a mata mai i le maolunga le fuo tului o ai Tala Fou ma le taumata sa iai i le tau o le soifuanga whapea le fua o le tamau ainga o New Zealand. Ta ua fo i le li ofisa autu o le tamau ainga i le company o le Infometrics o Brad Olsen e wi lava ia tūlanga whaale tonu a tā ua no manino ma mala malama i mafuanga ma le tūlanga e a ngā ia i le lumanai. O le whaale tonu i le tausanga te ruai o se pa ua pito i mawa e lea ua o ia i le tamau ainga o New Zealand taru mai la whi iwa se lau iwa se fulu ma wha solo mai ai. Ai o le nei whaale tonu o se so ma se tūlanga le lei ma le malosi sa iai i le tau wha iu i unga o le wha mai COVID le ana whaina ai le tamau ainga o le lalolangi a toa. Ua whamahania i se lipoti mai le wanes whaasana laua New Zealand le whanga solo i leo talanoanga i le vao Sāmoa ma New Zealand e tusai o se taui mai a fianga o le ngoto ai o le vao le malo New Zealand le mana wanui i ngata i whale o Sāwhata.
ta ue le nei ripoti e le whaatonu le mtanga luenga ma awalo whela awa inga le malo Sāmoa o fui tu pa ai mau si manu e whapea. Sa whaatalu sanga ina nuu matangata i le tala whaatai sau te sifo upolu ia na fia maa whaina i le ngoto ai le nei waa i sau te sifo upolu i le masina o ke tōpa i le tausanga ua mawae ia se taui mō wha le tonu na whea ngai mai la tau. Ta ua le li whaatonu o le ua mai a le suenga na whaia e tu sa o le a whaina o le sami malesi o si manga e le komiti whau tua mai ua wha maa popo ina nei le la tau li poti whai o. Sa fisili fia ingi e fo i le wane swa sa lau New Zealand le mtanga luenga le mai fafo ale malo New Zealand e tu sa o le nei mata aupu peita ai e le i mawhai o na tu ina mai se la tau wha mtalanga alo i e le teimi nei e tu sa ai o se tau i e pei o na wha talu sanga ina e tanga tau Sāmoa. O le teimi nei o lo wha awo pea ngā luenga i la ve se lea o le swa u mai tāne o le waa o le manu wanui i ana whaina i ngā luenga o na utulanga lolo wa o le o ngā sami o lo ngoto ai lea waa o le malo o New Zealand. E to fitu tangata ua whano le soifua o na ni whaala me lave tau ta vale na awhia i tu SS o New Zealand taru mai le aso lua taluai o nei whaala me lave sa tupu i le aso po o de tele lavo i whaala me lave na tupu i le teimi le aso malo lo whaatu langa ina o le tu malo o au ki lani. Ai o whaala me lave le whae unga lavo le vai aso na mawai atu nei le ana mari li waitangata na tupu dea i le Hawke's Bay, whapea kalai i stete, o le Arthur's Pass, ai whapea ai fo i male ai o Palmerston North. E le ngata i lea, ai to lua i stangata na mali liu, i nisi fo i whala belave sa tupu i lungo le tele i le amatanga o le vai aso na mawai atu nei. A o iai i le ai o Washington ele min style mai fafo New Zealand ia wawasa mana i Winston Peters mo ni whailo inga ma le whailo tusi fau o iai nei o le malo tele o Amerika ai o le ua whailo mai ele li Palestine o Donald Trump le tofia ai lea o le tangata o le avea ma ampasa fau o le United States i te tonu o New Zealand. O se whaalinga al Palestine o Trump sa i whailo mai ai o le ua tofia e whai ma ampasa fau o Amerika i te tonu o New Zealand whape ai fo i ma Sāmoa o le li ingoa ia Jared Novely. Ta ua e Trump o le li ua tofia o se whai business longa o Amerika mai o i o le teitei whono le kauponia ingoa o le Crest Sports and Entertainment whape ai ma le Crest Management. O le li nei o Novely o ia lea e ona ia le au basketball a le Illawarra Hawks mai o stasi o le au whaisea o le company o le East Asia Super League. O lana company, le Crest Sports and Entertainment, e whaamtalaina whapea o se company Australia ma Amerika, e universi ai tupe, pe o se investment company. Lipotia mai le whaafia ina o lau whai businessi le nuu lai titi o Hakune, ona o le tapuni ai o le tele le Desert Road i le nei vai taimi. E tu sa mo le lua masina le umi lea o lo tapuni ai le au le tele le nei numera tasi, State Highway 1, i le vale o Turangi ma Waiuru, lea e awhi ai le Desert Road, ona o ni ngā luenga o lo o whai ai le teimi nei. O le asas futolo o Januari lea na amata mai ai o na tapuni lea vaenga o le tele, ona o ngā luenga e awhi ai le toe whaataina ma le whaale lei o le se fuluono kilomita o le tele, ai whape ai ma le fausia o ni ala vai fau. E le ngata i lea o le asuia i fo i mo le fola o le ala papa i le manga toe nui bridge. A o whaia ia ngā ruenga o le ua wha ngā ina le awa le tele nu me la wha tasi whapea le State Highway 47 ma le awa le tele nu me la wha ai mai se le State Highway 49 mo ta amale whe mala ngai. O le tui saute o le ele wha asawina ho le nei ngo o le Tongariro National Park e iai le nuu le titi le nei o Hakune lea e uia le awala tele nu me la whaiva. E ui ina whaato a lua vai aso talua na tapuni le Desert Road, ai lipotia mai e le au whaiva le einga i o Hakune le matua le lei lava o la tau pisi nisi le nei taimi. O le whale einga ingo o le Utopia Cafe sa la tau whaalia, o atu nei le iwa se furu la whainga o la tau ainga e tau dia i la so dasi, o le tele o taavale e uia ma malo loa tu iai. Whapena fo i Malaysia whale ainga la tau te whaafsanga ai e ngō le Mountain Rocks
e talu ona te puni le Desert Road, ua ilonga lava ona pisi ma toa tele i lātou e a whea e malono ai. O le whaiunga le vai aso, sa whailonga inai le taurus furulima tau sanga talu ona amata le tautua ale wales whaasara laua New Zealand mo atu motu o le Pasifika. O le au nanga le nei le Radio New Zealand International po o le Rinzi i le whaapupuu na amatalia i le aso luas fulfau Januari le tau sanga ia iwa se lau iwa se fulu o le aso tonu lea na te Tala Ialoa ia ta longa a malo le tau pulenga po le Commonwealth Games i le ai o au kilani. O le masini whaasara lau po le transmitter i se lau kilomita ia le kilowati ia le malosi le sa whaonga ina e whaasara lau ina ai po le kalame a moise lama o Tala Fou o le RNZ e anga i atu motu o le Pasifika. Sa to e whaingoa ina le nei au nanga le malo New Zealand o le RNZ Pacific i le tausanga i luafe se fulfitu ai e le isui ai na wha moe au tu ina ia tāpena ina Tala Fou o pito i silio na lelei ma ia vea o se wale isi whaasara lau wha moe ina ma wha tuatua ina le Pasifika. Ai pei o na sila fia o le tausanga ia whi se lau wha valu le ana mua ai amata ai whaasara lau nga nei le wale isi whaasara lau New Zealand a nga ai ia tu motu le Pasifika. Ai au dia mai la whi se lau iwa se fulu le ana manatu ai le malo New Zealand e te tau na sanga wha le lea tidi lea au nanga ma ia whapea ona whamalo sia ona o le tāua male au ngā i le Pasifika mo ona tā ngāta. La lea na mafuai na whaavaina le au nanga lea ua iei nei le Radio New Zealand International. O le teimi nei e tu sa male lua se furu la whainga wales whaasara lau i le tonu o le Pasifika lo la tauto e whaasara lauina por kalame male au nanga le nei la RNZ mai o le whapea ona ngā ruru ai le nei au nanga i le tonu New Zealand ia nisi o alo le Pasifika ai mai se lava o le tātou tunu o Sāmoa. Ina i tala mai fafo i Amerika o le pola stona ai na wha mauni ai le Senate le United States le filifilinga o le liingo i a Pete Hegseth e a vea ma whailau tusi fau o le puipuinga po le Secretary of Defense a lea fo i malo tele. Whailo mai se ripoti le newspaper le Washington Post e whapea sa tutusa le taunu unga o le palota le Senate i lea tofinga. Lea na whao ngai na ai le sui Palestine o J.D. Vance i ela na palota na te lango i na ai le tofinga o le tangata nei o Hegseth e a vea ma whailau tusi fau o le puipuinga le United States. Ua i oe le malo i Apani e wha amatu atu i le malo Indonesia i a seisi ai Tala Fou wha ao popo e valu se fultoru tesi wha piliona yen po tupe i Apani. Pe tusa lea o le lima se lau tolu se furu miliona tala mo le ngā ruenga o lo whaia i le fausia o se wafu ma se tau langa fau wha le vau malo i se sae o le ai o Jakarta le lau mua o Indonesia. Wha ilo mai e wha pēr o le ai Tala Fou wha ao popo a Indonesia ua whaamatu ina atu e le malo i Apani ini tuutuunga mani aia inga e ma ua lalo le fua o lona ulua ai vaenga o le tudui po o lona interest. O le whaiunga na vai aso lea na whaailoa ai se tūlanga aloa ia e le minstalo se fua maloloina le malo fiti le matua pepesi ai o le whaamai whainga tā le HIV AIDS i le tonu o le fo ia tunu tele o le Pasifika. Ta ua ele minstale nei Dr. Ratu Antonio Rampithi Lala Palavo e awhe ma le iwas fultolu le a whainga o mai fau o le AIDS sa wha mawina i fiti i le vau Januari ma se te ma o le tausanga na tua na i tu nei lua awhe luas fuluma le wha ai o le whailo mai alo ia o le tūlanga o iai lea mai whainga tai le tono fiti e atangi ai le tūlanga sawa o lo mai tawina i le whaatupula ia o te ngata e mawai i la lea mai e na ia whapea o na tāla whengai ma whai iei fuafuanga ma au nanga e te atu i ai. I tā alonga soka le ei lika au se tālia alo whaanga solo o le toi minute lava le na mawai le sikoa le au soka au kilani ma manu malo ai le la tā alonga na pō ma le au le Western Sydney Wanderers. O lea malo ua whaatu mawina ai le tūlanga mua o le aule nei le Auckland FC i le A-League au Italia e pei ona iai. Ai o le taalonga le au o le Phoenix o Wellingtone ma le Central Coast Mariners na tutusa e uma le taimi whaatulanga ina iwa se 4 minute e le aini ai.
I ta'alonga tenisi whaalawao malo ua whaamuta e le tamaitai a Amerika i ngoa ia Madison Keys i le taunga whai le nume le tasi le lalolangi le tamaitai o Arena Sabalenka e ave ai maunua i tamaitai e so o sanga tolu o siampini le ta'alonga tenisi o le Australian Open i Melbourne i le vaenga o tamaitai pe ona sila fia o le tamaitai le nei o Arena Sabalenka mai le tunu o Belarus ua lua te usanga so o manu malo pe le siampini o le ta'usanga le Australian Open o le tamaitai o siampini nei o Madison Keys e lua sefuluiva te usanga o le soifua e tūlanga sefuluiva i le whaasalonga o tamaitai tenisi o le lololangi i le nei whaanga tama. Ai i le vaenga o li e pe o na sisila ma mai mo ia i le TV o to e siampini ai le Italia o Yannick Sinner i le Australian Open na su e fusi o ia male li siamani o Alexander Zverev ma manu malo ai e ono tolu fitu i le ono ma le ono i le tolu o le li sena o le Italia mua le nei o manu malo ni siampini se tolu po ni Grand Slam so e tolu i ta'alonga tenisi whaaleva o malo. I ta'alonga awheleti o le taulelea ingo ia Chan Thalton mai Canterbury ua ia whaatuina se matati a whaua New Zealand i le tuunga ta moe o le ono se furumita i lona taimi e ono tesi ma le 5 se kone le ana tu langa luai i le suenga siampini a le ACT Championships i Canberra, Australia i le whae unga le vai aso. Ua tolu se furu tausanga o tu lai le matati ia po le record le nei a New Zealand i le ta'alonga lava le nei na whaatuina le li ingo i a gas ngetitia i lona taimi e ono tesi 5 se kone sa whaamauina i le tuunga na tauma i Barcelona i le tausanga e awhiwa se lauiwa 5. O le matati a faule ua i nei e ono tesi 5 se kone le li nei a Fapton ua mawai malona vanoa e tauwa ai le suanga siampini le lalolangi le World Indoor Championships le whaiele ai o Nanjing i Saina i le masina o Mati. I o le whaiunga le nāle nei vaenga o Tala Fou